Bienvenue sur page YouTube A Taste of K. Mwen retourne ak un lot video kote map moutro ki jan mwen fe piman jalapeno ki boure ak fromage. But jodi an map fe yon ke mwen kwit an ba fo. Ingredient map utilize se piman jalapeno, fromage crèbe nan goût plain avec chive onion, pouko, poudre pis ki rele kicking chicken, fromage mozzarella ak bacon. Mwen te gen tan pou an piman jalapeno, mwen fan li an de moso, mwen retire gren ki te la dan. Konya ma pou an crème fromage nan goût plain ak chive onion, mette nan bol. Mwen ajoute pouko ke mwen te gen tan rache, poudre pis ki rele kicking chicken ak fromage mozzarella. Apre ma pran fouchet lan pou bien boise mélange lan pou tout ka bien mélanger ensemble. Konya nan pati sa li tre fasil, map jes pon moso nan piman jalapeno, map pon mélange fromage lan pou mboure piman jalapeno. Map pon kek tranche nan Bekonn nan, map rache y fe 3 moso. Map pon un tranche bacon pou mkouvri chak moso piman jalapeno. Map mette plateau sa en ba un four ki te programme sou 350 degrés Fahrenheit. Map kwit li jusqu'à ce que bacon nan kwit, sa prend 20 pour 25 minutes. Mais ki jan manje sa, ki se piman jalapeno ki boure ak fromage ak bacon, paret lay sot en ba four.
Merci paske ou te passe m vizit sou page YouTube mwen ki rele A Taste of K. Na we non lot video.